Pamiarsa sayan akehnya nih kebakaran ring Bali, ring tengahing sasih panas kadimangkin, poli uratian khusus Satpol PP miwah damkar klungkung. Pemekasnya nih ring Nusa Penida melarapan antuk mapidapda pangupaya mitigasi, edukasi, tur sosialisasi majeng kerama ring sejeroni nincapang rasa waspada. Kasatpol PP dan Damkar Klungkung Dewa Putu Suarbao Mausang potensi karhutlah kebakaran hutan miwalahan dahat ageng sida memargi ring Nusa Penida. Sasi panas ageng sekali mangkin mawasana ring sawetara wewidangan ring Nusa Penida sanisayan kering. Napi malih Nusa Penida pindah ke destinasi pariwisata menjantan potensi kebakaran lahan puniki patut ketampenin becik. Suarbawa Mausang, peringatan ancaman sasi panase mangkin sampun kepanggih, raris paiketan dane sampun tedun langsung ngicenin setelah pemargi majeng krama ring kepulauan Nusa Penida. Punika taler majeng wisatawan sanerau kauduhang nenten ngutang puntung rokok ngawag. Santukan Nusa Penida pindah ke genah destinasi wisata antuk widangan sani kering. Lianan punika paiketan dane taler nedunang bagus saking pemerintah desa untuk ngelaksanayang sosialisasi penanganan bencana kebakaran. Paiketan dani taler maut sahe nangyang rasa eling krama irike. Sapisanan ngicenin pangruhan untuk sinarengan madue rasa waspada. Suarbawa ngulengang ritat kale nampenin kebakaran lahan, sidang laksanayang pangupaya mitigasi tur dikelis nguningayang majang petugas damkar Nusa Penida. Bagi harta Bali Pos nguningayang.